o le mātou tānia, e ala ia e tūkumisei, lo mātou ma lo mātou. Whāngai le tua sāngai. O te whiawhia toi whaatala watu I le mai mo fo I le tātou o tunu ule ne whiawhi o le whawaponga nei o le porokalame le siapo lau tele. O le talanoanga ma le teitai o le vaenga wha upa whai e pui puia a ia te tau o te ngata le HRPP le sunga tuna e pai ono Dr. Sailele Malia le ngoi. E le ne fwoi vaenga o le whiawhi ia I le mai moa ma le whaafonga mai o le tātou o tunu. Ea, whaatala watu I lau whiawha fwoi le teitai o le tua ngai po le taitai fo le HRPP so onga ne o tā proklame ma lor so I fo manuia ia mo le fo whaftai e le tātou whelo inga o le fo vai aso tā pai fo le vanga wha fo nei mo ni mata upu e whialanga e meise le tulanga alo ia le tātou tunu. Ele nei foi vai tau. salone a matatu il ta talanoanga le fia fil nei le il visili le pe o mai tau atu o le o mai tau atu la foi tu o le vai ia la uli ma le vai nga le fast e wa matana fa sala lau mai ia le memori atu o suyo I tu malo te tasi o na ele se visili fa pe o memori mai ni suyo le vai nga fa o fai le HRPP o le wala lata Wa moli mai sui. Mantua foi sa fa fonga foi le tunu o lo tua mato fa salonga. O le tulanga masani lava masani ai le HRPP. O le fa salonga le ile tunu. Ni sui foi fia tau va. Ia ile vaenga le nei o le HRPP e le tau su e ala to te le ai o mai sa mato whamanino o tu foi o la val to lua e o mai e whamama e venga i le sui taua I na wha o mai e ele teimi muli muli e whono I loa le vaenga wha o whai ma whalau I loa ia sui tauwa. E le taitai ia le ngaluenga e fatino. Wo kele I sui ia ua o mai. Yo tulanga masania e malam lama le e fia me malau. E tani fo I sa I le. E le tau whaalau I loina. Ai o te loa me lea e le awala leo o whalau I loa ai e le te whono lea o ese malmalo on e whatel tonu I nai ia latu waitu ma e mesa latu tu malo o le fast tonu lea e mana tua o le e tonu I ma le cabinet te la uwa ai o le mafuaanga o le whalau I loa pe o se ka ia fia me ma le cabinet o la tau foi o le fast tusa la o le whalau I loa tili ai ia le kau leka le kau leka o leka e le se mela nga e amato a pe o se mea tonu o lo te fale e ia te wai e le mo Samoa ona o le malo Samoa e fa vai le tua e le tauna ia ni ve singa fa pene ma le vo e tato te
malama le tato ke siano fe ko kuspaia o le sala piko mawa ele lo mole tua o le tangata na te fa vevesia ia uso maima o le sala pito silila onum te tio le sala no situla mai le ono le o mai tusi fatauto o le fo ila o lo fa pe mai o le numero tol o le family toto le ka uma le o le a le sala pito ino sia le tua o le fatupu o masenga i va uso me con wale e fai ele ka foco o le fa kupo o masenga mai e numero fikunga numero kolu family toto e tupu e vesili pe ai sa o fa numero fitu ele sala pitu sili ona ino siele tua e fa numero tolu le dan sala o le fa malin toto le fa sokaka on tilo lole il mafuanga il tau o mele o le fa tupu o le feitangai e le anga o le feitangai o skepu mua lea e o koe il family koko alono winga a ave esa le mele le amakanga o mele anga uma awa le amatanga o mele anga uma e tonu o se ainga tonu o se tunu i al mela le o le afo o le faves alo faftai o leo to e alia e mai le si fafita uri o le poloketi miliona o le ale mo po le ale tala sa o se lau fitu su 5 miliona fe le se lau fitu su 5 fe le miliona fa sa le anga lua ale wali ai mai sta so tu ma lo nei upolu le limas furu afe e va pe na teu i tonu o le fa potunga tu pe fole le utos ai lo mulmuli ane le tu malo wo monto e tala i tua la so fina la mala malama le ai komitila mai o mea nga whai mai le kaimio. A o le iai ia le te i whono malato umale. Mal komiti umale sa iai. Mala mau mai mea sa kakau o whasao. Ai le whasao. Ai sea. E langa fo mea sa whai e le vaenga le. Ke le inga whaunga se kupe whaunga se pawa. O le tali atu na le la wa le kau o nga fa a le fa o le me kau fa o le ave lo moria ku la fa i lo leo a wa ku pe le ku le fa nga se fa matano se fai pule le chapipi le lo po ave leo o le vanga nga ave leo o ko nga me va pe e kaua o nga fesosongi e il paki il meko fai ale lo fa ke ese mal paki o le ta upu le ole ta o sango visa moni usila ma Australia e lo tal tununga o tal no fo inicio le tunu panga tia la vai mene o le decline o visa por le ta ina e ta tauna i se leo le malo i melia sa o tal no high commission le si talanga mal high commission Australia mo sin falte tai na tau tino mai al high commission ya le kulanga finga ka onga kula fongo ala to ma foi meia a le a wala to mal malama il no watu in ia fa fingo fie finga malanga a tato e no sila ma Australia ka ki ia la Australia ele ia se ka ko fenga a mi sila ni e tus o tato finga malo kasi na lato fa foi ina le tato malo ma fa fai le ina ia tato tangata ia mawale ka mai
ia matula fono na lato faia. E whaalele a tili ai le soifuanga o tātou tangata. Saia ia lo mangako. E le whapea o ngā a whainga ka mea Australia e le whainga. A o New Zealand la mai. O le mea le tau na whai. E le tau tinonga le ia le High Commission Australia. E mafua mai tonu mo me whenga whawai le malo. O I kongura kaulong whilo ia I kako kai malka kai malo ia. Ia. Australia mo New Zealand. E koe kilo I mea ngaula ngā e le kai minga. Ngā sesi mai ai ia Winston Peters. Ia. O le minska sa fiko I kongua I tūlanga ia. E o ia la mena te lo fai. E lo office. Sa fai ai ia le tato le High Commission New Zealand le ia ne ia pia. A I le tule sa fai mai ai ia le sui palmi o New Zealand. No langa le mta pula. Ia. I le fai ngata na langa tuali li umale. Ma sui palmi e fatonu le ia le High Commission le nei. Ina ia sila to le mele o te whai tuai. Mai le se mafuanga tau ina whawhai na tāfua. Ia. Ia visa o tātou tangata o tuai New Zealand. Ia na lue mai foi leo le. O le ulu o le. O le tātou High Commission. Ma tō wera tātou High Commission o Samoa. Ia. Ai o le mele tau le whai. E tau o le tuai whamana natulo I New Zealand. A fai o iai ni tu la fono o lo o vea me whawhatu uru I tāru sanga tau loa la whamanatu tau teu lato tu la fono o le mela e angai mai ai se upu o le vā o le tatou te tai o le malo ma le te tai o New Zealand. O New Zealand ma le te Australia lo te mea Malo, whawhitai, tālo sia ia. e pe ia foi o le tūlanga whawhainga tālea na iai le tātou sikisai. Ia. E uiala ele ato toa. On ele iai fo se leo le tātou malo. Ia. E a fo o le ua maua le afa mea. Ia. Wai singa mea. Wai singa mea. La fo na tau tele a tau e tingango mai au lele a New Zealand. E whaila o mori mau nai le matapo whawhitai lewe ai nā e tina na e tamā ua whamanui ai nai a e le umai I le matapo o le iai ia whanau o la tau ia o le lalo le tula whono tau foi o le benefiti Au le ala iei le petition le fina ue nesto ina welo anai pea wa e nei a mele whaangata ai me o saini voi mo le tamu whainga leo le visa free e ulu fale I tona New Zealand. Te langolango ina le ata mawhainga. o le mea ua leva kaunwhai Ia. o le foi o tau tilo atu I le ia Winston Peters pe na te langolango Ia, na te langolango ina. le mtau pulea e le se mea whai ua visa free le mai o tangata saina e whapiliona o le ala le mea la le visa free e kako Ai te tau wera na ise leo le tato malo I mea le. e kawanga langa e tu tato malo tu langa O le si mata upu te fia fisiringi ai lau a fionga wa lewa na e to te tono le tofinga o pāle mia. O la se tūlanga le lei mō tangata Samoa ia le vaenga leo le tele o ni au nanga. O le tele o ni company fo le faise au nanga tasi to tono le tunu. Tai pe o le whata inga o le internet. Leo e ngele Vodafone. Te te sao. Wa iei ma le Starlink. O la ula mai tau iei na uanga I mai le Starlink. E pe ua sau I lalo ma le tau o le internet a isi company. e leo tato e fo ia fo I le mele ngol tawanga Sa o le. ia iai se tawanga Papisinisi. e lea lo se tawanga o ki lo kakukanga o lea iai a tato so te ingai fafo e tau ngofie ko sidi aku sao e awala tu ia tato waya fo I
e alo tui lalo sami sota inga i fafo. A o lela tatu sa tatu whao aina sota inga tau satelite. E sili ako ang kaungka. Koe le whako koe. E kaimi ele sao i me mau mai. Mai le me whai on tatu whaton tonu tau ina ata e me e sao i makaleanga. A wai pulea e kampaniana ia mei a lela wali ali mai. Mo sili ako kaunga o fio o so kanga sakerike ia Elon Musk. Sale ka kau on kupu se me wapenga. A ole mawarunga ia kau o kako keiputi alu la loi i le alikai. Sami, O ngone e iai makampangi o te tisau ma le Vodafone. I lunga o komiki e pule kap. Mo le van kaunga vese. Tu wana le regulator. Ia, mo le van kaunga vese ia ele kaunga o i kampangia. Ai pe ku ulale iai fa kumau pe le regulator ia kau. Kasi nga mea le singia lo mafafau. Po feo ku le regulator at kupu mei. Tona luanga nga le regulator kau fa. Ai tā ua pe a tere pisinisi. Ka ua kele. Ka ua kele kelo pisinisi. Sawa i lalo tau o loa. Mamanguia ka kalau kele. Ai a kasi loa penga o le luang i supplier. Ia la vea loa le kako kung o whai nga o whau ko rua. O ngā whai nga loleo kako kung kaunga kao o lo. Ma lo whaftai. E aulo fina ngalo i le mea lea wa whai nei e la auri ma la lato vaenga. E pe ua tu wa i uma mea lea ngā i e tupu mai o ia fia me malana kapeneta. O le vai o le ngā kuaika. O le kelo mea kakupungei e a fua mai whai unga sara ko whai a o iei kokongu i le vanga lea. O leisi mea longa lua pe a makau winga. I kokongu pe a langa ko le makau vaenga ngi mkaupu. E fiko i kongu isi minska e fia kua e ilunga la au lia kati. E le mau ke ilo le leia kua le sise ma mau o ang kati. Ala me mau ke mawhaia pe a whai o lea o fau mal fonf kalai. A mako kua koe whaasako. E kauwhi mako o le fonf kalai. E kilo kisi e kore me maingu kua o e la nguko la auri. E awa kauwhi mako aia. Kusa o mau e la auri. Le ua o le fonf kalai. Ia le langa leo o le fia o le whaali o le fia i lo. Ma le maka fia maka momo. Ia le lawa pu e le kulimau. A lawa wango fam whasing singo ia fia mi. O ia le mafoi mei. Whai mai ale. Tasi ale solution o mewe vesi e nei. O le tūlai mai o le malo fou. Vaenga whao pu whai fou. Se lau pepa fou. O la tau lea. Le asau fina ngalo. E ka ua le fina ngalo o ale. Maua kai ai ngā ale ma le lako vaenga. O lea e le malo le ngā mai ngei. O le whaas. O le malo fou. Ai sawa. Eo e. Le lawa kupu mai ngei mea. O le malo fou e ko kele kakai o mai. E a fo e le ngā kai ngā le mala mai mea. Se a le whai me pio pio. Le ngā kai whai me pio pio. A ua makua o lunga i le langi le pepeno. Le makua ma le kau whaavale. Whakua kupu leo se me whape sa moa. O le malo fau. O le ala se si malo fau. O le ua whamaungi ai i. Le afo i le vai kele. A wa afo umakaka. E lei ma sesi o lako o yese poko masa. E lei ma sesi o yese poko masangi po le se poko whapikoa. Po se kulanga fo i le whamaungi.
e kausisia kula fonga le malo e pei o sawai ia ngofo inga yaso ukonga ya le la wa kilo le mka upunge life is chele ia fala pop konga fafo ola la mea wo keke ia fail fa sala longa lo ia wo ia isa mo kulanga o fala lave fafo se life is chele ai lo ku le mafuanga o le pe mori o la life is chele ala me wo pe mori ai lo ku kali o fa nga se okupe e le o se me fafo se e le va pe nga fi se fa o le mele nga kupu o me nga fau e fa nga se kupe malo e lo se mela fafo se o le me nga fau e la ko fa pongai e fa nga se le pau fa nga se kupe malo e ke le aula sa nga ale o le makua se masalo e la kamai le la o ia le mamau se le malo fa tai o a fe te tawona fa ilo mai ma mautino ai sui o le HRPP mo palota o le kai mia e kale whengai e le mātou wha masunoa mga kua foi o le paki ua lewa mako kili o ngō kaika inga ingi mangako foi le foi le faoso fafosei mai on kaika inga koile mako ile ai mako ke le lai mako ke ilo le leia mafu anga fai loa al memoria la fai loa e la kusui fa kau ya fie me wala nga uma e su ngi sui ala ko e se fie me male ko sfulu ni male awa ama fa ma ia mako ma kai malo fa tai tele mo le fa no ino lo te mi ta por clame ia e le nei foi vai nga o le fiafi se foi fa poponga la vai so fo ia manuel fa fo mai o le tatu tunu o le taulunga na le tanu nga mali te tai o le HRPP sunga tu le pa yo no takta sai lele mali ngoi Oleh mati kaya, wala ya yesu kuso, lo mati malu mati. Mai le tia sa